kuba indlela kumele ayihambe nami ndineyami. UThixo uqala sive amandla akunikeze ingxaki yini situation athi nansi. Uyazi yena ukuthi awuzufela kuyo and uzongena nawe uphinde uphume kule situation. Awuphumi ngoba ngamandla akho. UThixo ufuna ukufika ngexesha amandla ukuthi aphelile, umthandazo awusaphumi, yena ube lapha aqala athathe istep khona angavumi. Bazalwane masingahlalini, yazi mangabe usihleli phansi uThixo singamdumisi, uSathane uvuyile. Uthi babheke akho nto bayenzayo abakwazi. Masiyeni phambili bazalwane, sithi siyaphambili. Mangabe ama-comrades e-ANC ephakameni e-ANC athi phambili nge-ANC, nasithi ngalo Thixo wethu sithi phambili. Noma isimo singavumi but siyaphambili. Noma izinto zisivalela kodwa thina singobafohla sizofohla. Noma impilo yakho ubona uba ngoku ndiyaya nje kule night prayer pattern namandla, suvuma isemphakathi uthi Thixo ndipha amandla nami ndigqobhoze ndivule ingcapho. Mazivulele into zami empilweni yami. Mangabe mzalwana ukuthi khala njengoba mesisho khala. Awazi ukuthi ukhala kwakho uvulaphi. Awazi ukhala kwakho ukuthi uphilisa abanye. So masikhaleni simkhalele uThixo, asimvuyelele bakuthi vuya uvuyele uThixo, mvuyele ungoyiki bazalwane. Ngifuna ukuthi xa umama nje eshila ukuba sizothandaza asiphakameni sithatheni into zethu siyeni. Utshilo ezweni lakhe athi izande imithwalo yenu nanzonika ukuphumula. Akekho umuntu otshoyo apha uhlala khona athi yiza ndincede le ngxaki yakho izophela. Akekho. Into asuka yenza athi oh shame sabe aye kwabanye abantu mangabe ingenayo ukhono likaThixo, engekho umntana kaThixo la ikhokholelwa uThixo akazi ukunceda ngani. Kanti lapha xa sihlanganyelene kanje siyimbumba, lisho ukuthi xa ubona abazalwane bemoya munye behlangane beyimbumba, xa sidibene kanje kukhulu thina siza nabo. Sase kuseni sobe siphetheni into, sase emakhayeni yethu sobe siphetheni into, kobe uphethe iblessings zasekhayeni lakho. Sasa efemelini yakho emshadweni wakho kobe kuvuleka, isibevalekile kuyavuleka. Sasa abantwaneni bakho nawe uzoba novuyo xa kuphela unyaka babasi. Nawe kusasa uzokwazi ukuthi ndizokwazi ukubeka isonke etafuleni. Nawe uzokwazi ukuthi nami ngithanda umuntu ngenxa yegama likaJesu. Asiyeni phambili bazalwane siyomthandaza. Ungoyiki, ususukoyika, mthandaze lo Jesu. Umxelele lempi lapha kuwe. Ngisho kubuhlungu umxelele ukuthi ibuhlungu inhliziyo yami. Kubu-1 no-2 no-3 akenzeki. And then senamandla okuzenzela sendinikela kuwe Thixo. Khawuthathe indawo. Sekwanele sekuhlekisiwe ngami. Sekuphelile empilweni yami Thixo, ngibheka kuphelile. Akusekho nto mina ingenayo kwami kodwa ndithi namhlanje thatha indawo Jesu. Amen. Amen.